clear to te chibai le vek ule April par po May thla avul trina chutiang de bok chuan Wednesday crime special po nimin lama kan ti chuak man ta si lova voina ngai thlamai ang u minlo ngai dam le sha mai ro kumsang ni som panga thitrin thla ania South Australia Police te chuan mibo report andong nol mai mibo report tu chuan thil thendan chu asoi zunga anupui hual Jody meyers chu apa pian cham anlom zo nu zandar sari borvela khan achian mi papakhat le meche pakhat tenen hoi khothong turin anin khal chhuaka ma se anupui hual chu aron ho ve to lo ni in mangang takin police te chu ashila Police lam chuan mibo chanchin an hria thei ang te chu an han lakhom zunga Jody meyers hi Adelaide atanga darkar khatli achan vevel tlan manam tawn chengania kumsom hnia upa ania fapa kum hnia upa anei boka engwanga bonge ani ang ruk boni ta se rubo tu te chuan engwanga rubo ngot nge ani ang sumwang ni se tlan na sum phut thom engma sha tura om silo ama in akal bawanyang tidonila fapa kumhnia upa aneya tin about who report to nail archer chuan afapata na nutratak ani thu asoisia police te tan chuan chawna thar ania Jody meyers chu athi emo adam emo achin chui chuak turin chu case how takle nokrunwai chu investigation tran ani ta ne police lam chuan Jody meyers I chung te chu anwa bepopa ma se anbe seilo thil maktak anwa hre chuak tatlat mai Jody meyers chung te chuan anfanu chu aboti anlo reng lava August ni somni paruk kumsang ni som panga zan dariat borvela anfanu chuan apasal huala chwasan thule achian tinena hoitho venlok atum thule nurei lote nuwa alo kirle tur thu message anu chia mase chu message andon nu chuan anfanu chu biak po ngei tumin voitam tak an kola mase atlang thei to lawani ti police anlo shila abo thu report tu apasal huale afapapa nail archer khan zandar sari borvela achiante mi papakhat le meche pakhat nen an inkhal chuak ti khan reporta alo thai lang to a Jody meyers chu kidnap ani theya tin mi bo ni lovin nu pakhat jin khothong chin chuin police te anlo boy phili po ani theibok chuti lain Adelaide Australia News Channel sang te kal tlangin Margaret Archer le afapa nail archer te chuan mangang takin mipui te chanpuina anlo ngen ve mek boka Margaret chwa choin kamau nu hual katupanu abo achin reng kan tolo kapasal birthday lo min kan ina kan chung kwa in inti limna hun kan buat sa ivea katupale anupo kafapa in asom vea lim takin hun kan manghawa mase khamini kha katupanu ka hmuto berni aniang ti karing phalo khongain katupanu kafanu kha inlo hmuni chuan ma minlo lak pui ve ro o ti in trapzoi in amau nu hual chinshat lawa bo ta chu himdam taka hmulet ani theinan mipui te chanpui na adila tin nail archer po in lungche takin kanupui hualania dan ang thlapa kan in nei na register la nilo ma se fa kan nei to a kan cheng dun boka achung ten min ngai na lem lo ti ka sha ma se ka mangaya ani pon min mangai ti ka sha Jody khonga in lokir le ro itel lovin engtinge keile ifapa hi kan omte lulang ni in anupui hual chinshat lava bota Jody meyers chu alokir le nge be se in mipui te puina alo ngen ve boka chu chanchin bengver zet chuan Adelaide Australia atuam chhuak rang hlea police station a mibo report thelu to po rang taka chui chhuak turanor mipui lam atangin anasata hle ani Major Crime Investigation Branch Detective le Officer te chuan thatharin Jody meyers chanjin chu an chui thale ta anule apa te po thuan zot fia non le a anfanu in abo ma a message athon te chu evidence atana la in message thon na number po chu chui chian le zwal turin lak anita a tin anfanu le anga zong chungchang ti an zot kai ta a chuta chuan investigator te chuan Jody chung te chuan anmak patur nail archer chu anlom em lem lo ti le anu Margaret Archer po an ngay na zong ani lem lo ti an hre chuak ta zel boka Margaret ti chuan afa pachunga thune vek adua
Jody le Neil te in shanga an chen dun nu po in Margaret bokyan ral khata changin engkima thune ivekatum china chu chuan an pahni in kara po harsat na alo thlen photo thu police an lo shil boka tin an fanu Jody bo thuwa po melma emo achunga hetiang thil nun rong ti du tur hi an lo omani chuan tudang nilavin apasal hwal neilanu Margaret Archer nge hi aniang tin an lo soi nge ani investigator te chuan Neil Archer po thu chiang jok be sein an kom non lia Neil chuan Jody chung te hian kalaka changin an fanu hilakshan an tum reng china ma se kan fapa wang chawin an in sum le china ni mingdu lo na chong kam le hoi her mu tur atam hlea ma se Jody neng khan kanin mangai ton ema vai khatma in chen kan suang to ngai lo ma se abo ma khan achung te nen an in tlo po na sa in an in benasa hlea Jody po in aril ruwa thlag veni mana engia omzia ka hrethiam to diklo khamizan abo zan khan ina changa achwa kha ka zuya motora achuan thleng khan kallo turin kadanga mase afon man lai le kanin hwal na zungbun chu motora changin aron the chhuaka kanin ne na zungbun empo athe bodu ani chuan Jody khan in chena du to zok po ani mai thei tia asoi chuan police te benga ver ta hlea khoya nge chung phone le in hwal na zungbun te chu tin an lo zot nge ngal wata ma se Neil chuan a shat lo thu le anupui hwalin atlan san hnu chuan mule mal anei lo thuina changa an thu sha zongjong te chu thil ti swal tu man theina na ratlem hlea rin hlela ani hi alo ni thei mayangem tia hanti tur taknyal po police lamten an la nei hlei thelo Neil Archeran an in hwal na zungbun le Jody phone chungchang asoi chu dot asoi lawani ti fianan mu chwa nge a tul ti an sia tin an mu chwa ka ni hlau chuan an hnu chhuina konga tangkai tur ani thei be seina nen police te chuan rangka chak zungbun zon nan metal detector rain adilai de ko clear chu an rin dap ta top mai ani Jody chinchat lava abawa changin cholkar ni zetaliam to a investigator te chuan dama mulet an be seina chaw to hlea mase engpo ni se aruang tal chu hlomani a atharau ta na rorel na dikpek nge an tumru hlea Jody sumdin munle thina lo tok ta se tunge hlok na tel tur insurance emo atm ti te dap chwa tuma an chui chan na chuan maktak main Jody abawa changa ni na Neil Archer te che ne ina changa hlalote a Jody credit card mangin dollars ni somnga lak chwa ani ti an re chwak tatlat mai arangin khoi muna nge Jody credit card chu man ani ti an chui zui tangala investigator te be sei lo lutuk thil ani tlat paisa lak chwa ani na ATM buta CCTV anan enchian meu chuan Jody credit card mang tu chu Neil Archer anu Margaret Archer nge ani ti an re chwak tatlat mai le ti chuan investigator te chuan Jody abawa changa Margaret ti chetla an mu the ang te chu arukin an lakhom ta zela ATM achanga poisa alak chwa nuwa departmental store pakhat achangin cement le manro eng ingi mu alei ti an re chwak boka heta chang hian Neil Archer te nufa enthak na an kalpuita ane chuti lain Jody meyers ichung te point tuna chuan an fanu chu zin khothong ani lauti an hrethiam to a message nu chate chu chianonin news channel shanga mipui chanpui na dilin ma an lo la ve mek boka Jody unaw nu tania person chuan anaw chu mei chhelim thei tak mangai na nga le mei chenun nem tak ania ve khatma hetiang hian ala om ngai lo nupui thatak ni adua kantan po fanu le unaw nu thatak ania tin afapatan po nu thatak le in pezo tak ani reng chin mase tuntrum zet ero Jody ichung kwa temin watishil hain kanre ru adam lo tak zet ichunga enge thlengta le tin asoya tin Jody now Sarah Meyers point a u chungchanga angai dana ron soi ve boka ka u kha mechi chefel tak ania abonia a message minthon kha ka u kutnu ani ka ring lawa tu emo in ka u angalem changin aziak ani ti ka ringa Jody khan thu azia rengin a horop a uluk china komale full stop thlengin ada uluk theile chin tin horop kai toy amangai lo boka mase abonia a message a ero a horop akim lawa komale full stop ada lo boka tin Jody i message thon chwani sela chu akal na muntur asoi baka achian achwa puite mingpo asoi lang nge yang message kan don nuwa voitam tak biak po nge kan tuma mase a phone at lang theilawa
message a deliver thei heklo Jody kathu soi hi lo ngai thla ni chuan khongain I that thu tal lo soite I chin shelawa mutte vote iti nge lum iti I omna chu anwa mi ti MT te shelawa choi te hi I chung te tan chuan a har sa sin Jody chu mit mushing ania avuna ngau ema asama buang boka khongain kan unaw nu Jody meyers I chin shale mu in lo omani chuan minlo puisham te u tin mi puite puina an lo dil ve boka Jody meyers I bawa changin thakhat do na liam ta investigator te pon an nu chuina more an bok thei don ta ni inalang hun enge mochen nail archer le Margaret Archer an lo enthla group to na achangin mu chwa tam tak an neya thunei tu ti achanga in daphalna warrant an nei nuwa Margaret Archer chen na in menam taw na mi le amun ma chu dap anita a an in nunglam garage sir bungrwale eng ilaw anda khom na muna chuan police terin hlel ruk ange in Jody meyers I ruang ashoka korlum lukhum sui na shui in vetin an muta ani arwang hi phumania simena chhun hnan ani Jody ruang mu chwa ani vele hian nelar charchu thilom dan zo fia turala kania annu fa a police te bum koyan tum dan lailan ania thil then dan chu heti hian nail chuana soita ani Jody meyers le afapa Elijah kumni minen Adelaide inlo inan kosahova apashon birthday lom turin nail chuan Jody le afapa te chu ashwaya nile nga hun an man nuin zanria an e ngalboka mase nail le Jody te chu nilengin an inhniala naila chuan zuwa in nemdeu boknen Jody chungten an du lo na te chu hrethuak thar le in areru atina thara Jody chunga chuanin kuta thlak chanta ani mase Jody ngai dan alo ni big fak lo nen chu muna changa kal chwa chu atum ta mase akal chhuak tur chu nail chuan rek betin akorlum haglai lukhum sui na shui chuan ashoka rekhlum ta ani Jody atha nu hian Jody chung te hnena anfanu chu khoya emokal anga alan theinan message athon ta a ti chuan Jody ruang le afapa chu motora phurin anu Margaret chenna menam taw na panta a Margaret chuan afapa twal tha na chu zep puitumin Jody credit card manga poisa la chwakin cement le manrua aleya ti chuan annu fa in Jody ruang le a phone chu anin nunglama an phum ta ani Adelaide kota Jody meyers itwal thi na chungcha ngai tu ania nail archer chu a in puan na awangin a shamna ti nep sakania damchung lung in ta na pumpela kumsom ni pahni chung tang tura achung thurel sak ania tin Margaret Archer po afa patwal thana athup awang le arwang dar that konga apui awangin kumli chung tang tura achung thurel sak ania hei hi anung changa zirin kumni le achan vevel po se sak the anianga perola chwa phal sak anilo tin kumnia upa Jody ifapa po Jody ichungten an enkol theina turin thunei na pumhlum court hiana pebokani Adelaide court judge Muscat chuan Margaret tinu fa nena chuan heti hiana soya police bum kwalnan do tin rengin vordara news channel shanga mi khongai hlonan khazat in mittui in further tira khoyange Jody I in phum in sharurang chungin Jody khonge I om ti in zona in zo dera in ole mittui chu athlon mai ani e dan le thunei tu te fin khal intuma mase manchhuah in ni ta zokane Jody meyers I chung te hian in chunga ngai damna thu an chak chuak theilawani po in dan le khovel hian adem lawang ti na soi ve boka ole ka video min lo thlir sak le wangin kalom la tuk o lal mel tha video dot le a thubeng war thak dang nen kanin mule vek dhon ya kalome